Yo abusia memo wakwa babiem eba asante semso na otwi su ya sade ahyemu sade de bia ya na ye kano no asante eye oman edrum ndase ya no mo asante sem ahia ho esanse eyeya e ka oman ni mu nyina meda sese wagibre sene onim be ya asante sem na ade ba akọ ya na eye anika eye na ya nwahoa na ye ni gie ne se obia eti won mo hwese ni kro no ebekoye etu nya yen se ye ba ne ye ka asante semaniom ebe ma asante mpagya no akosora na wode ho ahyim no akeka wo ho se de be ya oman no fatuma pefira ebi be ka wo na atwi mu nsem bebre akoso yebedi nkomo bebre yebedi nkomo na doctor enchebi oba be kan nsa onam kwan so a oba den ti eguso a onam kwan so eba yebeko Facebook osai Chrome TV Ghana osai Chrome TV Ghana o Facebook osai Chrome TV Ghana o Facebook a Facebook me WhatsApp number na eguso no memfre text me ebre so be bie phone lines no afre no ache wadwen ye twe ye ho abasima ye ba ya to aso am ye ba sese a Oto pensia chechedia nkanchira nyuno mo me matachene me mai mada ubofo mada urotonton sansan mate kachira fonte se premu atuo Sacrum TV eya asante sem a chemfuna katechi odi ahudada ne free soro baye nines wagene eja katechi kasakronte kasanyansa na no awusna widie odi asante sem obreyen asante free Tio amamrani asante wobika asante wobichire eba na mamra mania nia hinta asante mpeja kankro nine center hirecha menfeni cha wiase afana nyina hia rampi mu katawura wodi asempama ye chire mu nkoa na sechire pai mu nokre Dr. Set siribosi chinyankomadu katawura yasne sukodi mensem ebo nine si chidom tai nine se chipampe dendenden snitipio to mu homa na wandi asante sama breyen fawa so famien ewa asante sem jumadie koso wo Sacrum TV brana so tie nines asante sem na suputupudum abrewa na abrewa dum suprubu bra suprubudum so propona so propodum suprubu nines do maji chitra da bo bibia bo pa betie wo onyene ba kasa na yetio Oto pensia chechedia nkanchira nyuno mo me matachene me mai mada ubofo mada urotonton sansan mate kachira fonte se premu atuo Sacrum TV eya asante sem a chemfuna katechi odi ahudada ne free soro baye nines wagene eja katechi kasakronte kasanyansa na no awusna widie odi asante sem obreyen asante free Tio amamrani asante wobika asante wobichire eba na mamra mania nia hinta asante mpeja kankro nine center hirecha me abusia ene enkomo ho no ma ibedi pa na ya na da bia na me hyase a na me pese me kache temamufo afia no ohia a wo hwe sede nipa si tu kwan obi ekoni kroma koka na busua ho ene na diafe no nti ye besere se wo ye driver na se wo de yenuanom etu kwan a no onya abotre no wahwe yie se de be ya do mbekọ akodu asombi mu jojo nti ye besere mu a ye besere eni die kwan so eya amunye very careful se de be ya bibia be dana kwan so wano na eni ye be hye nsem na se asamba akọ yewura eka ekira Asante professionals ne say e wo say yetiminya bank of Asanteman said ye be ya anything project akese a omu ye nyina befa Asanteman mu Asanteman bank no said ye be ya aja se bibi kura ni a
Ibe say oh ye sika wa ha Asanteman wo ni sika kra bia beboa ama Asante mpagya no agina yi esan say Asanteman ankasa ni bank ay kasa we a bank of Asante inti Asante professionals for so e dey ato omadwene mu say omo 10 years anniversary this ade on pese omo ya ene say Asante professionals omadwene say omo betena say no ma create the bank of Asante e dey aboa Asante mpagya Asante mfuntu sansa wo Asante memu ase ne bia opebosia ope bibi kra na bank of Asanteman ye bank nyina etie wa Asanteman mu ntine ebebo dwadie ama bibia so akoso wano omo de saade ayensenie na sede omo kire mu no Asante professionals say na omo kire mu e kire amansan yentie mu asese a yewra otumfo Asantehene de ehye yen say ade baako a esi nani so ene senki benya bibi te sika krabia na yede aboa Asante adwadie na empuntio akoso ohwe ye nuanom Asantefo a obi anim se oye professor kra no business bi de obeye won chen so entina adentina yentumi nya bibi a eye financial institution bi a eboa Asanteman adwadie ene sikasem empuntio enti wa hye yen keten se ye moa no wasa kwan no so na ye ma ye professionals a omo wasa nimde ne nye nti ye fa anniversary kwan yi so na ye feasibility report sabre enipa bi a ye de ahye omo nsa o ma kwadare sika sam krabia ho enhyehye edi dwuma se de be ya enche kra no ye betumi enya report no na ye de akokire yura na fe anamontio a aka e wo se ye fa so no emfie kakra beda ye nim ye betuma ka se Asanteman your financial institution say Asanteman banko say ye send ye befre no ye nim se o mo di se adwuma no ebeboa yen ama yehu afi nso so ye bekoso a na afi ye bekokọ various schools ni communities na sa adwuma di a ye tidy afi bia no executives no ye bebo omo yebebo mu chidom na ye ne omo akọ na yakoye se enwuma no wo various communities anamo a yetu nyina over the 10 years no ye team bi a omo hwe ama ye bibie frɛ no impact documentary me sure say ne snipers kakra beba but throughout the anniversary no the whole year na ye various activities enti no sa impact anniversary impact documentary no ye ready a ye de beto edwa afi ya ese open so lecture afi bia ye no afi de be ye sononko a ye nyina ye bebo ye ketem akokumase na yakoka yewura otumfo ho na ye open so lecture kese sononko afi na ye de aka asantesem akire asantesem ama amanfo hu se APC edaso etiase afei ya ye no se ye koba nyina no ekumu akukuhwe ase nyina echi no we have something to be happy about it ye say ye ji eni nso kakra na ye sampuntunyuma yi no ye be ye bibia ye frɛ no anniversary banquet o menhia ya eduru ho no mo a ya adwen se ene akwaside kese a etwa to wa fi mu no ebehia enti ye okumase a ye various activities no na ya fasa akwanya no so akomenhia akoye sa banquet no na enumu no nso so no ye bekọ akochia otumfo a oye yewura akwaside kese no ase na se de ye no da bia na ye kwa a na bibi kese soronku kra ya ye de ko akoto foundation ni mu na ayefe na aye krabehwe na yewie ni nyina nso so a ya Thanksgiving service adanyankopon ase if se bi no mutimi tiko eni nanu ne nansa ne ntokwa aba na agu APC ye kan ni say na nkire say ye nso so ya fa ye hototo yo abusia ote ya Asanteman so ate de na e me de say eye ohwe
mpanimfo akuni ne ntini ene wona oka biebo mu a waka ho abom so mo pese omonye Bank of ASANTEHENE me de pa say he said you mabo abankro mu na mo pese this time around ne dey omo facilitate the Asante Bank and as a Bank of ASANTEHENE and it's very beautiful me de say ibenya sa ahotoso e wo sika dwadie mu e ba ni say ya wo ASANTEHENE mu adidwa ubenya ahotoso say yewo sika krabia kese bi a eya ASANTEHENE sika krabia ni nyina ati e ba sa e be mayenye e maame mo mudidwa mu anyemu ahotoso say ye o say de sika no so ko bi e wo say de sika koto a esanse we de ye die mu ankasa e be sa so aboa development eye mpuntuo ASANTEHENE mu afei de mpanifo mo ye adwuma contractors ni ade ebe hu se sika ne be ka ASANTEHENE mu he ya ade a ye kobobosia Bank of ASANTEHENE ne de ye Asante mpuntu wei ena ye hwehwe wei ene ade a ye abema ASANTEHENE no aye kra behwe me desa Asante professionals etu sa na mon wei me de ye papa essence nyoma bi sei no e Kenya ye say yes Asante mabunu ne panimfo ne wona ebi aba won nsem no etima wo mu ntimu kwa na emu mo Asante sem a memende bi etina ha ye ehia wo mo pa me de sem panimfo yi ama mo Asante sem ehia wo mo saa so ne wo say wo so mu Asante sem ye de ehia wo hu hia me ye pa wo mo Asante sem hia wa bia be de na kwam wano and I'm glad very beautiful me de ye pa wo so mu Asante sem ehia wo nti so wo honom na se wate oh da bia ka ena yesi Asante micro any bank enye fair da bia Bank of Ghana na nya rely on e o see nya de e betimi I rely on and it's beautiful and I'm glad say etimi aba mani age papa mani age pa na yeguso yebedi nkomo na ade ba ko a me de ni se o musa ka se ade kese a yebedi na 21st December ne so omu nyina be ba na afio be dan na disron kokra e de a kire yewura ye 21st December ade kese no o me ba be join ni bi na bibia aye adeda na kwan so wano I'm glad and so that's also when you are no one who thumbs up no Facebook no mama me na met one sem so ma won say the bia na ye ka ye market ni ade mampontin market no he say aye dey omodu omo sa ka omejai essence ye ready budget no yante any developmental project be a wa ASANTEHENE mu minim de so mo de akosha big push nim de amintimi nkyere na emum meme susuye ne say e wo senka we de ye sheda to di essence ye wo market bebre wa ASANTEHENE mu ha ache I was say nka sabri aban ba ye ne aban sesan ye de wo senka omoke kan nyoma bom wana bibia eye kama and I'm glad I'm happy said now omo start say omo tu wana mom na media ya na nye say omo de omani kohwe no me media me concern say mo kohwe wi a mo kwakọhwe wi no sei na anamonto ne tie e kosei wakọhwe wi no sei na eko so these are the major factors I na hear me ye papa anamonto ne kosei ye hia ye ne kosei na ye regional minister ene MP eko hia mu mamponten market no na ye ntie nkomo am diye na me fa me kama se minchiro ye hwem na sese a I want to thank the regional minister for the Ashanti region for making it possible for me to come and see the facility to assess what's done so far and what is outstanding. Also in my company, my directors from the ministry and also from the region. What I've seen is truly impressive, and I also acknowledge that there's a lot of work to be done, but it's about 50% done. So let's say that I have 50% more to go. I haven't done this tour here. I'm also going to go to the Center for National Culture and see what work
is also outstanding there. And then I'm going to do a report. That report I would make available to the appointor to help him understand where we are and where I need to continue from. That said, I also am looking forward to engaging more with the regional minister and his MMDCs, because they all have a role to play. We are in this development agenda together, and to be able to reset this industry in the region, all hands, all shoulders must be working together with me. So I would say that it's a good day, it's a good morning, and I'm hoping that by the time I'm done with the tour, I'll have a clearer picture of what to do and what to do together. Please, have you go to ascertain the facility, ascertain the contractor who is working with this facility, and then where the resources or the source of the funds coming from? Okay, so these are two questions. One, have I met the contractor? No, I haven't, but I've met his colleagues who he works with. The quantity surveyor is on site and one other. The engineer is also here. The second part of the question is the funding, I am told, is Get Fund. So I'm going to engage with the Get Fund administrator and see what he knows about it, and then we'll decide what to do together with the finance minister, of course. So, Father, what assurance are you giving to the industry players in regards to this facility? That I didn't sit in Accra to ask for pictures to be sent is the statement that I've come on the ground. That is the statement. So, as a communication person, you know that there's verbal and non-verbal communication. This one is both. I've killed two birds with one stone. So, it's not only that I've come here in person, but also that His Excellency the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, had his budget read in Parliament, and you heard the things that he wants to do. I'm just the conduit. I'm just the vehicle on which we are going to see the progress that he wants us to have in the sector. So let's just say that we in the creative arts, culture and tourism sector are more than happy and encouraged by the budget, and also the private conversations that His Excellency the President has been having with me are also encouraging, and I know that we will all be happy in the sector. We will all be happy in the sector. Yes. Thank you. Thank you very much. I want to thank the regional minister for the Ashanti. You abusia na me hu nioma bi se ya na e ma rehuye pa sanse e do sa time say ya na ni braba adai e dey na asanteman ya na sometimes no mu do mu sakoka de bia na o mejai market we a cheye abanya ba entimi mo bia sobo e yo mu nyina time na obi anka say aban na e woso na anye mesremu market no over 17 years so e chese abanya but the same thing across from market, so the same thing it's here. We heard chamfan here see yes stop pro mama emo tombi me to almost tom. Then say na hu no anamonto pa because ya anwa contact to China for ne stores me say emo tombi. Say na hu ne fa. Well, me can say and also another aspect omo ya motu a mekan say no so ya na mo but yen hwa de omko na champagne no me bia na no so say one thing you say kan wasem ye kromo afo Ghana for no yesu ye bi mazi fo ne ade ye tu anamo no utu agina mo afo no tu mo ne fo utu mo na so fo enti yesre omotu anamo pa because almost say you man do na sem ketu said ye bi me de bia me tia me ka me say problem bia ni ho wo de utu ade ni bia kata so come on now a science why you say bia wo pekura bia kube bia bia so e be kwa 5 years time yes I was betu na no sa no yo mu ya no ma say dua de wo ho
No ba first no ba say ukwa fu ma say am na bi do ile friend nkron sam na mra ni nyina na e de e mai ni god na tututu ye eso man say dan siasa ase o e bi anse nsu no mu ye surface mining enti o mu yi god no gra sa o man say nsu ba ye pension hwe nsu na no me wo video bi wa nyambo kamera mfa ma okay na nyame ya aduma next week ye mo nsu na omo de chemicals gum ema ya no mbienu ya yi TV so yes ehu de na so mu na hwebia na se galamche ne ka mo asem no ya so mo atudu mo 100% no correct na ebusuya se said the doctor kan eno anu achi me ha adwen so ha adwen yi papa na me no anamo matu no de omuntirem na ebi nko babia nya babi fa nko babia yes na on sa afia no ahia nti ye ba drivers ni ade said the omusi drive traffic ni chika kra no mu nam pavement so a wo ye timamuni na nam so ahwe aka bebo eso na ni ko ase car fro ho e ba se na MTTD commander askwa na homiti ye pa nti wodi nsem bi abetudwa na video bi wa ase asefem ye body video ni wi aye kasa no wodi beto so man nti wo de ye hwe commander ansem wodi tudwa emna sese ba na yewrem ye hwe mra sese a driver 4 are not supposed to drive on the shoulders of the road. Even though yenim a trotro for driver 4. So mu de omunya yaka yenye road be different on air. Emom no mu kombran tem sa be fanipa. But to leave the traffic and then move on the pay last month michi driver bisa on from SDA Johnson on am pavement nusu sa na nipa no say honey say yes I was on ojina abo I would free airport man from post office so ya one me crop for pragiafo omne di kan no matiafa two trotro no hardly so be won say private car be anasi no say the indiscipline too much so be ba me di kaka say schools ko education baby ASP ka so ka say bi wo kwa yenye markets baby wa yenye markets no ye ko school bi akola bi peja ne nsa o say mama police me mama de me be school no me catch me mama say mama police mo bus ko mo say ye be cross so ye mfa baby a ya market no say be petam me mama ko na me yakwan. And the small girl was able to tell us that o catch her say ne mama catch her say o pentaba ko jom won say na because education any pa akofo akora ko aka o educate mama o and e be stress so driver so mo du ba bia nkofo gina wa weni wa mo ngina be ka so mo ngina ebi wa wo be hwe e depend speed a fi wachi ba obi wa car bi wa speed ba wo gina enye ye betua be bo wachi but se wo hwe na se baby a wo gina no e be boa ama obi atwemu a ye mboa ye nyina ye wo ma ye wo fasefo ye wo nanam no we but edu wo bedu baby no na school fo be so mo twem we ni wo all right obi amwa it's ye nyina ye wasudi se be na indiscipline de na meka no yesramo na ya na bus terminals no trotro say bi wo stations we no no we go there to educate no mo do ya na eye but the problem I encounter ye wawa keka wawa omo they don't omo can any station bia okwa advice some say they should join a union anywhere they don't want to do it omo na mama problem but omo so na my problem dey edoso pa from even tech junction to you abusia utie bi onye no correct short drivers ne pragia for the indiscipline driving there 100% dog nice yeah da commanders no correct papa we won the only mu dia no onko yes yes me ne sign kakra na me nim say the papa we tie no correct in fact boy juma papa na so tinu say na ma me no educate yes public no o kan say bi no say ye nyina ye mfa ye wo a collective effort yes that's right yeah ka
adebi wo ha adebi wo ha se ya yenya etimamufo no yenya ya tututu ya hofo na yenya kasa nkyerɛkyerɛ ya ho a sɛbi ebinum edi emraso mu nsɛm yɛ de ɔmo pɛ yes o de ma police nkyiri sesi ana police wo ha dwe dodo ana police wo ha dwe dodo hwɛ on se ka bia ba ɔmo de yɛ adwuma bebre ɔmo atwerɛkyerɛ voice yes hey saka na de mi kai do se de ekum krofo ekwan so no because mi kana no tini ekum krofo ekwan so no nice hwɛ o de hwɛ akra o de baby a wo yɛ overtake hwɛ baby a wo yɛ overtake sɛ mistake o de hwɛ ade o de people so a wo hu anim o de hwɛ de ekoso a o de hwɛ video na ekoso baby o mo na o de hwɛ car ni free slow ba no o car ba hwɛ car so no ensi form a ni pay be wu no cause car na air flow no e hoye people udi a check akra ma ni fru wi a na ye dai ji so si form hey hwɛ on se kese na si form o ko si form an ko be kunipa oh aden kura die na die pa afi on so open bi abelo okay ana na wonko so enti we na all kan one asem no indiscipline driving na nice adebi ko so a wo se yesikyere no pa ne ka kyere nipa no kre afia no ahia on se still kra do asa ko o kwa hin fa pa na wo ko ti ubetube di na chi ba ze e ba 5 minutes ubena ko yesa na enye o ko wo ko no so no na nimu na wo ka bia yesi ya na ko di achi untwino ho antese eti mrega credit to bi na be ma wo ho gap kitu bi no na wo akono eti no na be ye de because ana unhu anim kra unhu anim ti opie so na se driver na ensi form a ana ba bi obesire ho nya agi so di bom na atopeta na tiri ni tuma sampa na kan ko ko si form to form da bia o no won si form ti de baba na ta gnan yes ni pewu afia no ahia unya abotre we no kan yentu ya drivers no especially omo use events sa private cars yes almost come most of the private cars no say drew a grab road now nice me drive for ever kwano to the yes no correct so kwa we say me drive me say drive for so 99 yes enye na yes na drive me say me drive for so na nice ekwan we say so udi akwa kitikiti little mistake a obi be ye no obeku atwa kwa obeku atwa udi e opa drive nice obi baba obi did careless driving baba be ku atwa yes edu be bia na me hwe ade bi za na makoma kora ya me ya na makoma ya me ya se ka udi atplate echi unhu anim ehwo ya bepo so ehwo so di na chi kaka na wo to obu ase na wo hwa kopim se obehu wanim a usa ho a eno usa ho na wako yeah na wanim usa ho na usa ho sesi ano na se ekobom te gbran ya na ho na aye wo gini pa ne dem se ni pa na nwa wo gini dem na okun baby na sprinter ne so nam na me se na wo kan 27 sprinter wo di asa sprinter no 27 ababeji wo program as when nice reckless driving me say me nam kwa no so bi nim pa emra bi me de me sister ba ko ne 207 and this is me dem pabo bi ba na this is ya na me de bakumase adana na me hu se me hu de ntia sa 207 for no onkum ni ba bebre no me saka ji ane ba ya chi yi ba me ka no malodu ni omagu ejise za ka no on ko fe on ya shi me ko pre passenger bia aso akoba ko na me ase me ko fe nipa ade ya seat ba ko da ni mu ntina ben ze me ko fe nipa nti obeyu o same ho nti kwasia overtaking eto bia meti kira ho sam se ni agribe okra na sam ya di ya kura ati okra ni baba ni eye asemo ni baba okra ni eye asefim papa so we to say we beto gwase no what driver come driver na di wakwa bedro oh yes driver oh yes na di wakwa bedro correct
So would you 5 hours will pass you must to Accra. Now come on up to us with Jemua. And then just over 1 hour no Oh. If you could have tell a bushia. If you want to do my bushia be dear. Nanka. No crepa. Nice. Woman now I oda. And yet the baby on your tear castle. Oh yes. And never be on your tear castle. Cause we be say dear. Ah, that's all baby as to say if I. Ah. Next I'm never the wedding one. We better one car to me some would say one is that. Nipa also be true. Ah, into you never baby or if I. Nipa is into Nipa Ojina, you say, one as a Nipa Pine, if you about Nipa, why no bomb out to a bomb in a to just say, nice, Mama, waiting on up. My figure can say, yet it should be educated publicly. Okay, once a week was sound. Yes, okay. Coba, look, flat. Coba. Sure. Now, who can't see her? And come here, making a complaint to the baby. Cry. Yeah, meaning will be a paper so you'll be himself. Paper so dear. When you want to be overtaken. Nice. Making a deep woman tears here because a choir, or more fast war, or Mrs. Onamaca. Ah, a quay, and yet door, and yet two, and yet double. That's what I said. I don't know what they are. Yeah. Who must have who make myself be on and 4 beyond. What I got to it. What I got to it and 4 beyond. But someone who team now, who desire some now. Miss something. Double link a while. When you call a while, no, but maybe a little team passengers a team, especially sprinters. No, yeah, oh, a phone. 207 phone. Master said that the 207 only got to throw away. This is sprinter. Or more plan, they say. Ese bi asa akra obetimi akwaba obekọ no asaba na ade acha obepese okọ 2 times okoba sa akoba biem na je se like yes omo ye ni nyina woni bibi woni ade most painful a year omo ye ni nyina so omo ba sales omo ya no mo ye so ko dan na kranka ona na ho da tu ko ya ku word me say me say dabia ha me kan say we say aduane wa meto no ma me jaso yes yechi no kra ade bi ho a eni kwa say e bus system ni nkura ye kra say Christmas ni bay drivers ni bay say e kwa ba ni e kwa ba ka ho bay tin ti e kwa ba ya futu ade ma mo ni say ye sremu ye di Nyankopon di sremu mo da mo hwe Nyankopon anim na mo fe nkomra so biom jojo wani kuma gina neda nice nano bia nse 2 times am ko bae ba ko me fa flight na menya na o mo stand by me gina stand by ni sa menya na so woni ma me fa ka yi bi na memra yatika ni mi obi adaw na me so unu ma ade na me traka ni mu a mitina kan mu na me pesa meda wa meda kakra ba se enduru sawo mu no ye toto we mu na ye enduru sawo na mani ati sata na me na bio because sata no so driver na beda ye free kokko ba no beda enti sata na mani gusu han ma fi mani na me se da na se na me so ma da e ki nyina me ye ta yesi a na me ti driver ni na chi o na dunia grama me nyam hu yiwa ado okopa ke na me ko gira ni jam ga jam ze onim da kakra oni kum ti da kakra o ze e mfi ko isi no fu afi na ma se wa bre on pake na zo de da kakra na me gatro mo ka ni na jam sram wa be o ye biasi na ya hu yi na ko pum sram ye tu a ye tu no crepa o ya dio na some me driver and some who experience so yes to who ya yes super me ye jira yo nyina si ye bibia wie no me driver ne jiri atu ho se no oda nice ye jira o tati pa utu kwa 30 minutes pepe me tribu sa board there but see go peja ni mwana osi form o compare bi gujo akrana o na nim afide o betna kan me sim na ni anye kopra bio e de bedu mas so eti edu be bia yania
passengers in so yes you can be. You can be. Driver especially express. What is that kind of express? And who knows there be obu driver come pa na yen crofo no ebu na wache wo kwa so driver ni what no express so sometimes yes you pressure some na make no utu agina moafo no yeah to monefo no cre etie to drivers ne for passengers no motika no musumu nya hwe yie na munya se tiaso no na tiaso no be wo bentem no wan godu abende o bentem na wanya ndura e dia na obey etie nyina ye mfantu ye honfo ye passengers ye mu ha ye drivers be kasa passengers ni bianum kasa nya drivers ni su bianum kasa nya nice me kama ye ni pa mo aduma no e bia so ate so unya kokodura wo de be ni pa mo aduma you better stop yes jai because yes customers are always right e do ba bia ni de ni ba be ka kire wono wo kira wo kwa asa de for tiko bodem but nya koduro ne nya fukasi ade memene se do de memene kwasi asem yes ne to gwas ne calm ni pa ne down na wo calm ni pa ne down wa woni baba won so no wanya ni pa no cre ni pa na ba be show nsem enti mostly no se de ya ne ye customers kasa ya na edu ba bi entwa ye kura edu ba bi na to camp na help driver and as a mate asem obeka e dia kire passenger pa o ground kan ground full bi a hard dream papa and they ono sa ni pa pro ya no se twa no se na ekwa adwuma nye aso adwuma ye pa no adwuma nye wo su banti and adwuma nye na wo onu ka se ya me sheka na nso a me nua bi befo me na befo David me ma na befo eti mate fo na driver fo yesrem munya kasade a mo be kasa kire passengers no and passengers nso yesrem se mate ni kura na driver na fo mo a mo so munya abotre na munya kasade a mo so mo be kasa ate mo o mo na kura mo te se driver no ne bufu o na kura o ne bufu na ngorba ngran ya asa na asa driver fo no ntwabie no Christmas no ye wono yesrem a ntwabie no be trust ye nanim driver fo ntwabie no yesrem oda Christmas mo ye afi kwa wiye yesrem man afi no boda ti ne nyina yenguro mo so biam ne go gura 2026 ni ma so biam because minim say we samene ede nanka so what you see ya wo minya body abesi ko to mere bi di yi enwo gusu kosia da so wo bai we a e be ye wo de sirawo nya botre na to boss na fani pa ne bra aso biemu passengers ye nya botre ma drivers no na wo so de mo sua no wo so apply na ye nyina yanku ye minim se ye ye sa me masumba me wo wasumba accident free sa 2025 ya ye ko bi mesramo kinaka kraka yi accident free ene ye hwe yi eno wo dawo ena ye bo